Hai na hai fung kesang jorawa hamjak matai chi baya faro jotono no tini kaisa belai khini important topic no tiye ang sanai ni wan sugi phaikya tam ningke thanayo jefru airline rogo accident ng marok tai kabang ma borok thimarok tai plane rong no ti ang jefru explain khaikya apru baksa borok anu request khaikya especially air hostess chakri tai ground staff rong ni chakri rong no ti nei airport je chakri khaimani abno tui kisa saiknar dikhnai anbai tini ang wansuk amno tui no kisisa saiknar on hnai air hostess ni chakri manani bagi tam khlainya nang tai abono khlainya thang tini kabang ma je bui tatal rokhe job offer rok rubui rang sama rok abrono tui bang sanai ground staff no tui bo saiknar nai borok busuk beton man aborok bang paithago saiknar nai. So puila no kainiyo no ground staff ni baging thing eba air hostess ni baging thing puila basic qualification nango 10+2 mane higher secondary class 12 pass na nango obviously mark ka hamnung na nango I think 60% of site sotang sorok le na nango tai English Hindi jeska pano manai na nango jepra ngo jaga ground staff ni shawo ground staff in the sense bomti ground staff ni kok saitong je customer support tong nai ground staff rong ni kok saitong so airline o air hostess ngai rok phanang thing ground staff o customer support tong nai phanang thing airport tong gi nai customer rong no subanai passengers rong no subanai over no tui kainiyo no basic minimum 12 pass na nang tamkhe baksa airline koto rok tabung ni dino tam ningke kabang ma borok course khai phaija kabang ma borok competition bangmani bagai baksa airline tabu graduation lo sano mane BA sadharon kaisani ni BA tong honongo kono BSc ba BBA aba hairok nango aba haiko gya je kono kaisa graduation bachelor degree kaisa jeska pano nangi mano baksa airline tabu bo abono tui sanya ko hengke boys ni kok sale no boys bo kainiyo no ground staff bo tai air hostess bo tai air host ro he or hostess simia brio simia chalarok bung mano actually so o jago mi age boys busuk nang ga 18 থেকে 27 বছর জরা ni boys borok besirbag airlines rok borok now minimum 18 years maximum 27 বছর baksa airline no kisi sabari mano 27 ni jaga maybe 28 khairi mano ba 29 maximum asugno so normally charai jorao sikla jorao no o chakri rok no bisi recruitment khaijago busuk lokna na buri rok ngangke komse kom 5 feet 1 inch na nango tar mane no 155 cm 155 cm eba 5 feet 1 inch na nango chalarok ngangke 170 cm tar mane no 5 feet 7 inch 170 cm eba 5 feet 7 inch ase kolok 57 basically borok nango mokol bom ting na nang mokol clear nuk na ing na nang nai kisa misa correction chosma thubuinai chosma ya mane lens thubuinai samung khlai mano so abo allowed ground staff rok no to I think borok chosma poinjo so direct thubu tai besirbag air rogo sakao bin nayo tongnai rok ga borok besirbag lens rok use khayo tai lens rok correction use khainani permission dong tam ke belai ke bang jenin class ekdom reja am hairok kale nang mangla so nini normally nini vision mane nin mokol luk mane abo normal na nang nai color rok recognize khaima nang nai mane kasak khnung nai khrang nung nai tam ning ke baksa color blind dong color blind mane kaisa kusu rong no borok nugya jemon baksa borogom haitong je blue color no bonus nugya bo blue no rom di green ke mane khrang ke nugui dong aba hairok so aba hairok ring na nang nai abo medical test to check khaijang nai tai kaisa ke professional na nang borok mane dress rok suma rok well groomed mane fit fat nai thok study rui nai kaham ke bahai ke sumnai bomti color suit by bomti color shirt milna nang gori ni bomti belt rai juta ni color moja ni color bahai na nang amti ro gyam tong na nang hai lengkana jespa na kani thangka formal kani thangka study rekhana paikha aptiya
tamke nin thani kaisa sense tongna nangnai bujimung tongna nangnai bomti color rok match khai aborok nin thani tongno tai mokhang rok kusung na nangnai asuk ekdom u sinamani naik naiki rok hai chala naithok bori naithok aba hai nangya tamukhe kisa well groomed mane nung sap sutra ka tongnai borok na nangnai manam sanam krui mokhang go bothrai tothrai rok as krui mane clear clean tai jodi bri rok makeup khai ke light makeup ekdom hai kut rjama makeup am haya putula hai ab haya mane patla sa makeup khai am hai ke thangmano so tai tamok phan rok ni thik tongna nangnai nung mane fit phateng na nangnai ruk suk krui tai bokrok cholna nangnai bokrok thik thik ke cholnai wan sukmung khalai manai muitunarak manai am hai borok poksal rok apti rok yata tai smile khanya nangnai mane borok no nasigi smile khanya mane mani shuru khainai bukha khasang ri manai ab hai borok no naijago tai Baksa airline even tui yokna daring abo bo test khayo Baksa airline borok test khayo je kom se kom 50 meter jor tui yogi man nang nai tangi abo nang male rom di emergency o plane rok accident pa nang khangka borok no bachirna rok thani chugna ni bagi kom se kom 50 meter tui yogi man nang nai ni Baksa airline abo bo nayo Phadi koyekta skills ni kok salena tabu kaisa ke belakhin important ka communication skill kobangma borok tabung ni dino tamung hangka sorkar sponsor khaitongo nei sorkar bo haina rang rana nei ruinai project khainai institute rong na rang ruinai borong no training ni ri horo but communication skill belakhin important je jaga nang english thik mote maya ba hindi bod nang kam ka saimi hangka kele nang actually mane air hostess nani ba ground staff mana ni nin bagi tu bithanai even Baksa omahai borok training o thango je sarkar rangrei tong huntrei borok emon jaga training o thango je jaga mane 6 mas ba 1 bosor training 6 mas 1 bosor bai noro busuk jorotei kam ke borok phurungir nai language phurungir nai jodi thingna training ro kaham nung thangi mano maga nang se training man tongo kintu a jaga o nung ni sak ni thani bo kaisa effort tongna nangnai nung sak bo cost khlai nangnai English o kaham ke sirnani bahai ke soi babe pronounce khainani bahai ke sanani Hindi rok bahai ke kok sanai abor kaham ke sirna nango even interesting Baksa borok English le manu hunpo English no se English se ni no ama hai rok so oborok correction khai sak no sirna nango so communication skills jori kaham yang ke nung kok samani English Hindi o kok samani aba kaham yang ke fluent yang ke nung kun dino sagri mani mia especially air hostess to nung mani mia no maya ground stop te kisi se relaxation nung mano hypano air hostess je no bar thani rong bagile borogle ekdom kaham nung na nango te gesang ke soft skills nung personality mane bahai ke borok bai kok sa borok no musu kok sa nung bahai ke jawab bahai ke nung chi baire nang khabar ba sak na bahai ke present khai nung bahai ke basa nung bahai ke asu nung bahai ke borok no kok sa approach khai ke tal borok no nung bahai ke kok sanai bui khorsa se musu singga tam ni jawab nai ni kaisa personality ni sak bahai ke nung ton sak no bahai ke ton bui ni buskang bahai ke ton bui no nasikang ke bomte hema tong no aborok belakhin matter khlayo tai kaisa ke course ni kok bo kobong borong no sungo course khaima da jane actually kubi kok sana thangke o chakri rok khaina bagai kuno course mandatory ya nang 12 pass na nangwa eba graduate na nango aba airline naimen mote kintu o course kuno jaga phan mandatory ya haipano o course khaimani kaham nang tumung no serious nang air hostess nani musung jago nang ground staff o customer support dang thangna musung jago ke ground staff rong bai ke diploma in ground handling ni tongo tai air hostess ngai rong ni bagi ke airline hospitality and tourism ni diploma certificate am hai course tong 1 year course ok taw sarkar hoi tong kintu kaisa kok hangka to at the end of the day nang course nawi a certificate phunungma bai a sakri manai a ko gya abo nang muchunar na nangai a course nawi certificate phunukana nang sakri mansinai a ko gya
maybe hotel rogomani mano tam ninke a course khaine rok sudu airline no maya phano nini Indigo Air India rogomaya phano borok 5-star hotel rogomano reception rogo thango amhai rok mani manpiru tamke soisui nung airline no thangnai gangale nung a certificate phunu khana nung mani thangnai abo pulta bujidi nung jodi ara a 1 বছর course choli tongphuru a 6 mas course choli tongphuru nung jodi khabai khubai sringya nini basha nini kok samani style no nung slaya nini soft skills no nung improve khaya kaham khlaya nini English Hindi no nung kaham khlaya dressing rok sringya nini personality kun su slai jegya agini haino a sia hain sia chengta hai jodi nung amai khlainai time pass khlai 1 বছর Guwahati thangi training na kha 6 mas Guwahati thangi training na kha ba Hyderabad training na kha Bangalore training na kha kintu nung khabai khubai kaham ke sringyang ke ang sero nung a chakri maya nung mus maya awni bagai omahai bungmano je borok kuno amhai course khaije gya kintu boro YouTube nai srungo video nai srungo sak na improve khayo bo srungi tong borok thangai interview clear khairi mano aba hai bungmano so je borok khabai khukbai srungnai sakno improve khainai naithogrnai kaham khainai boss o sakri mani manai thaini certificate phunungma bai mana hinta wan sukdi tamukhe o certificate course tangi useful because gobangma jinis nung sak srungi miangi mano jemon flight bising o safety bahike to nai flight to bahike safety manual bahike first aid bahike khainai khorso heart attack ke bono nung tam khainai passenger rok waksa borok choli jakha thamsi ka jakha mungsu problem ka ruksuk laike nung bahike handle khainai bahike borok no nung kok ketui ke kesang ke bong no nung yasak sungnai service renai nung bahike borok oi kok sanai tai plane nong na tui bo kisim se gyan tong na nang ble nung plane no so samung khainang gang ke aborok norok ok course khaipru norok mas srngai mano abon bagai khlai mang hangke ok course khlaima bo chau tamukhe ani je experience ang nukmani ge kabang ma mai nang nung ya institute tongo je jaga thango training ro hantri riti ro kunu buya kam ke phurungjai ya mahai borok class to thangai interview to stickia kaham khlai ke ba kaham jaga khlai di asa hamte jaga rago ba sarkar phano no sponsor khaira hor kangke nang thana ka to thangmano nang serious sengke tamke nang sak bo masrna bo mutu nardi a institute no simi nang nirbor khai nai sak ke mungsa bo khlaya seler ke tongi tong kangke tong thok sa thok phataro nang pon na thangi tong thok sa thok berenya ni chana ni nangani tomung sitra tong nani ama hai pagi simi tong kangkel nang asa kini mani miya nang sak discipline khai nang nai srungna nang nai nang mane improve khain nang nai amhai ke sanang a course ni lab nai manai tam ke tabung dino kabang ma scams botong do kisa hus ke tong bai di tam ni ke kabang ma borok tatal khanong thani phainai recently ani ang phayung no se kaisa message call sopai kya borok interview phai di call cut off phai hin so ground handling go chakri manai desk pan chakri manai ni so aba hai kabang ma tatal tong rang busuk marnai course fee male nai ne male institute se ge institute bahai ke bono airline no sakire nai ba so kabang ma hai tatal tongo even ani kiching khoroksa bo Air India o ground staff khai tongo bana sai khanar ka je khoroksa borok even ama hai ke thangi ne course khai ne rang ruinai certificate nawi a institute bono Air India o sakri mangkha nei Air India ni offer letter point o sil sal bui na ya phari horgar Agartala nung joining khaisi nai nei Agartala phai Air India o phai ne bina kagaz jomar phai male nokol samanjak su so omai kabangma scam tongo normally bui scam khaine ro bahai seman borok puila no rang rok san granai phone tui ro no interview nawi nyai nung tigi nang ka rang rdi nini asuk skill ham yawn bai nang rang mar granai tai no job offer letter of ni nokol offer letter o ya pharir nai
tai kabang ma bank details ok sani mano nini rang khong na bagai amti ro butong so husung bai di kabang ma borong no agar Kolkata phai ne training na phai di rok ba Kolkata phai interview ro phai jin sanai jephor nang rinya thang na retira no borok nokol interview na wi ne no o nang asuk ya ko nang kisa course ma khai sinai 1 mas khai di osuk rang re di agon pore potai we interview hin na na ti ro na ung yang ke o no rang nang rang rakhe ang bising ti no sakri mandir ne 20,000 di 30,000 di agi Hyderabad khoroksa borok dojon da bujan chinti bra sarok ang bung no su saka bishesta khai di nei amusa ani kogna na yang huijage anu sayawi borok bokhrogo 20,000 ke thumui nei dojon hai borok a borok no rangri holai kya airport chakri khaina nei borni sa borok kmais thangsiu chini borok thing chini hawa chakri krini bagai kosto manjagi tongman bagai omahai kalai lama no sung rutugo but kalai lama sob somanya tata lama ngo kalai lama ta rutugdi bhai ke sung sini nai sob somanya mujunar di omahai chakri rok direct official airline rok simse nawo kono institute no chakri rimia airline logo borok no sudu interview ni bagai prepare khai interview talang thangmano airline ni direct interview ganang bisas khaiman je jaga airline interview nai tinya borok si interview nawi no chakri na po biking manai babo so number 1 sob somonyo direct airline ni website te apply khai di tawi Indigo airline ke Indigo Air India ke Air India a jaga wo career ni bongni kaisa jaga tong a career ro thangi apply ma khaine tai borok walk-in interview rok tongi mano walk-in mane direct thangi interview ro jangnai apur rok nung thangmano direct airline rok nung ready antu junyo a institute no no nai rok nai ring khang rang rok ruita thani loss nai kabangma borong no loss ngi tongbayo tai pozagani email khai email address kisa kaham ka nai di amo soisi company ni email address da na nokol da rom di goindigo.in ni jaga HR go indigo rok ni sijak aba hai rok nungma buji nai antu junyo rang rok tar di rang dernata to di chin borok gus rei loing kha agi sarkar rok sungnom hai se loi khari chu gus redi samung sardi sinti ba hani borok he gus mano normal sungjak tongsu sadharon sungjak tongsu aba hai rok bisasta sadi nongni amai ke rang chai thanai যে কোনো অফার যদি বেলাই কাহাম আছে কলাই হিংকা গাবনো তস্তান নাদি বা আছে কলাই খেছে নং চাকরি মান থাইসনাই বেতন মানসিনাই কাহাম মানসিনাই চাকরি মানসিনাই আছে কলাই তেসা নি আইলে নং ঠিক মতে ইংলিশ মাই হিন্দি মাইয়া আমসো ননো সে নং 20,000 কে নন চাকরি নেপো আম কোন দিনং মাইয়া এয়ারলাইন কোন দিন নং 20,000 রো হনে নাই নি ইংলিশ সাথেয়া হিন্দি সাথেয়া বরক ন বকুন দিন এয়ার হোস্টেস এবা এয়ার হোস্ট নামনে হেটা কেবিন ক্রুজ নামনে হেটা ground staff namne heja kundi na ya imang tanu di abuni se cost khlai je shortcut tar utuk di lama baratar tuk di nor lama kornai kam ke research khai di aba hero offer phai ke tai tumung no am hai tata long no khang ke police thangi thana o thangi khobor ri di obo hai ing tong kha ni abun bagai ni khusung bai je tata lok bai WhatsApp ti rogo chakri manai phaji email ti rogo chakri manai phaji aba hai ki kun dino phaya bhai airline rogo chakri manani busuk tuk saiman tabung dino ground staff rogo thanani borok asuk bang khachin India o borok nin ungklong kobor hai ke no WhatsApp khai tong hai ja chakri khai pe ni kun dino ya nung subung ni klok ma thanai soi hingka maisi han bagi o tatal borok oi hasalung de tai kaisa angka ombo sana musungo je alka tai career option ka ham to taung dina busuk beton manu mahai mane nang cost os ka bang awan bagai alka line ni podina line tongo ব্যবসা line tongo abarong no explore khai di obono asuk ka ham nita wan sukdi nang cost manjagi mano beton bule asuk banya mahai salary ni kok sai khna ro ground staff rok
গ্রাউন্ড স্টাফ হাফ দ্রব 0 থেকে 2 বছর বড় 15,000 থেকে 25,000 মানুষ এয়ার হোস্টেস কেবিন ক্রু রক যে নবর থানে রক বড় গাঙ্গা তেকিসা গোবাং মানুষ বড় 25 থেকে 40,000 মানুষ স্টার্টিং আবনি পরে যেপুর নং 2 থেকে 5 বছরনি কাছার গ্রাউন্ড স্টাফ রকে 30 থেকে 45 30,000 to 40,000 মানি মানে এয়ার হোস্টেস কেবিন ক্রু রকম গাঙ্গে তেকিসা গোবাং 60,000 to 80,000 কাই মানো আবন পরে 5 থেকে 10 বছর অবসুক নাই এয়ার হোস্টেস রকে 80 থেকে 1 লাখ জন মানি মানো আয়াং গঙ্গে গ্রাউন্ড স্টাফ গাঙ্গে 50 থেকে 75 75,000 আবু কাহাম এয়ারলাইন রকম মাংখা যদো তাই ইন্টারন্যাশনাল রকম মাংখা তেকিসা গোবাং মানো হंगांके मैनेजरियल लेवल जब 10 বছরনি উপর নই থাঙ্গো আপরো হंगे एयर होस्टेस केबिन क्रू रक 1 लाख থেকে 1.5 लाख रक मानी मानो इंटरनेशनल एयरलाइन रक बाक्स 2 लाख रक बोरो सीनियरिटी नि बेसिस ग्राउंड स्टाफ रक हंगांके मैनेजरियल लेवल 80 থেকে 1 लाख কিন্তু আর সবইতে নং 10 বছর 15 বছর চাকরি মাখাইনি সো ওয়ান সুবিনাই busuk zoro to yo borok la kobang ma borok imang nugo hai diba imang nu kangka ai imang ni bagai ning kosto bo makhai nang kuno english bo improve khanya musung ya hindi bo nang serna musung ya hanya imang nugo simi tong ti khan boro birish nai nga ba u buil klai lama 20,000 di chakri nai nang bisa sas nei ble kosto khewi sin nang bu thai ma sana musung tong khe khe to khewi sin nang mai ma sana musung tong khe mu chu nar de संसारा कुन फना कलाई करे कुन फना मागनां करे कष्ट खलायावै नों मुंसापन माया आं साइरो जे बरक सेलेर बकुन दिनो कुनदु माया गोसांना नांनाय कष्ट खलाय नांनाय बस सिमिसो मुंसासो लाइबो मानाय हायके नों इमां सिमि नुग दंसिनाय इमांगनो नों मासाय दंसिनाय इमांगनो बिरि दंसिनाय आसंना हामबाय हुसुंबाय दाखरो बुखरो ताय ओ भिडियो नो बुइनोबो स्प्रेड खायदि जाते बुइ गोबां मा लामा खर रजगै दंगै मानु बर सिनानि बागे ताई कोन जागा फाना आबा हाय ताताल रगना नुखांके पुलिस खबर दिदि आबन बागै ओ भिडियो नो जे मानसा बरंग नो चिंतिप्रा सरंग नो स्प्रेड खायदि जाते जों ताताल नि होयते जों योगै मानानि ताई खाक कष्ट खलाय दंदि कलमति खिगलाय दंदि सालसा नोंबो थाइमा जानाय 6 जागा कलमति खिगलायदि नां नोंया जागा शॉर्टकट जागाओ ताताल जागाओ कलम दिता खिगलायदि गोबां मा बरक ताताल लामा शॉर्टकट लामा हामजागो आरो कष्ट नो हायपन आवा आ कष्ट नो हामजागो रां साना र ताताल के हामति रो खतांगे जेन बाक्स बरक हामजागो आमति तमु ताथानि ड्राग्स फालनानि हायरे ताथानि आमतियो सराय मुं फायनि लांगो आबुनि स्लाय सय लामा कष्ट खलायदि किसिसा मान माने चावै नों खाकसाङै दंमानान So channel no subscribe खायदि गोबां मा बरक भिडियो नल नायो but बरक subscribe खाया maybe बरक साइमिया ना बाइके subscribe खाय तलावो अरो स्क्रीन आं subscribe नि सिरिवनो आ subscribe नि सिजाक तलावो थांगिनेदि आरो सिना नांगो आबनि गाना गाइसे घंटा बेल नि चिन्ह दंनाय सिम्बल दंनाय आबनोबो क्लिक खायदि के जे जागा thumbs up आबो लाइक भिडियो जाजा खाय so जे जागा तला सिजांनाय खनो सियो मानो कमेन्ट्स So, बेलेकेना हामबाय नायमान बागै पाइथाक जरा स्प्रेड खायदि चिनि बरक न जों तातालनि होयते बासिरलायना हामबाय जतन